Yes, ahangaha rero uko muhareba ni agace kaje kagwamo ibombe yari ivuye hariya hakurya muri FRDC. Ibombe yari ivuye ku gasozi kari hariya hakurya. Aha hakurya reka wenda ngatunge mu habone. Hariya hakurya kari agasozi muri kubona. Kari agasozi muri kubona ahangaha. Aha. Niko gasozi kavuyemo ibombe. Karimo defense, karimo defense z'abarundi. Kabunambo iraza irakubita igwa ahangaha. Ahangaha mubona ahangaha marigre mu bantu bapfuye ndabona ko hari harimo na za wazalendo kuko ndabonamo n'ingofero zimwe za gisirikare urabibona. Jo ibi hapfuyemo n'abarundi dore ngaya ama uniform yabo nabo bari mu bintu bapfuyemo. Ibi n'ibindi byenda byabo ngaba abo babashije kugwa ahangaha ngaba. Nareba uburyo ngibi ibicagagure bateye ibombe bazi ko bariteye muri mama 23 cyakora riraza rigeze ahangaha icagagura amasinga y'umuriro w'amashanyarazi iraza ikubita ahangaha. Ahangaha murahabona ahangaha insi ni kwa damu ariko ngibi ibyo byenda by'abarundi ngibi ahantu ho biryamye ngibi namwe ubwanyu murabyibonera. Ngibi murabyibonera ahangaha. Ngibi murabyibonera ngibi ndetse ngibi rwose ngibi mu birebe. Ira bombe siniyi iraza irakubita sinjoyi iraza irakubita ngaya mateni yabo na njo ibi kusudi batu babibone bien. Ngibi unité de travail ngibi nicyo gisirikare cy'u Burundi. Ngibi ahangaha rero haguye abarundi benshi ngibi uniform byabo murabibona. Ya bombe iragenda iraza iraturika iragenda irabica irabasambaranya abagera muri 20 akoze ni 26 38 nibo bahise bahapfa. Ahangaha mubona ahangaha bino mwibonera ubwabyo n'amaraso yabo yamenekeye ahangaha. 38 nibo bahaguye ahangaha. Bari bamaze no kwiba moto bashaka kugira ngo bakomezanye n'iyo moto. Iyo moto nayo iza guhura n'impanuka ikubitwa ibombe nayo ngiyi yarahiye yose. Muri kumva ko intare za Sarambwe amadubu rwose bagiye babikora neza ahangaha murabibona. Ibi byabibuyu byabo gusikwemo magrenade hawezi tega kuivi niangalia pana. Ibi ni vile ibi ni vya FARDC ni vya Barundi. Ibi ni vya Barundi. Hamna bombe hapana, hamna bombe. Hamna bombe. Murabona yuko rwose intare za Sarambwe hano Sange zahakoze agashya abarundi batazibagirwa. Gusa wenda kugira ngo ibyo bintu bisa naho bituje, intare za Sarambwe zamaze kwagira n'ubundi zihagarura umutekano. Ahangaha ni muri Sange rwose ubona ko zahagaruye umutekano kandi umutekano ukaba waragarutse. Croix Rouge rero byabaye ngombwa ko iza ahangaha iravuga ati nta kundi ko twabigenza, iraza ifata b'abarundi. Lakini kuko FRDC irenda na maiti 8. FRDC yaje kujyana kwikorera za maiti zabo 8 n'abarundi bakabeba 6 zabo 6. Abandi bose baraza bababika babashyingura ahangaha rero niho bahambye. Donc 8 ilikuwa 38 kutosha mo 8 za ba FRDC na 6 ya Barundi ze baribeba 14. C'est-à-dire kuna bakia ngapi? Nakia 14 24. Aha rero hakaba harimo aba FRDC bandi 24 n'abarundi. Donc FRDC n'abarundi 24. FRDC n'abarundi 14. Aba nabo sindi ba FRDC n'abarundi. Aba ni baraye ko baraye. 38. 38 bote na bote. 14
FARDC 12, si Barundi 12 na FARDC 12 na ba 24. Oh, pole sana kuraiya na pole sana. Hangaha rero niho babitse gusa ikigaragara nuko abaturage hano muri Sange bakomeje kuva mu mapori. Ile ndo hotel Sange my village. Ahangaha rwose murabibona abaturage bakaba bakomeje kugaruka mu byabo ngabo bari kugaruka bari barihishe ahangaha hafi mu mashyamba. Mugubwe neza rero mugira impagarike n'ubugingo dukomeze tubane gatanu ku kandi. Ahangaha ndi muri centre ya Sange aho ubona ko abaturage ari bake cyane, abaturage ariko ukabona ko hari abaturage benshi bakomeje kuva iyo bari bakaba bari gutaha bari kuza mu mago yabo. Aba population bakone Luvungi, aba ni Baluvungi ndio walikuwa wamekimbilia hapo, wakimbilia huko wanarudia sasa. Njoo bako narudia. Ndio. Aha, jambo. Mnatokea wapi? Luvungi. Mnaenda Luvungi. Acha mimi niwaambilishe kwenu. Unaona vita liberation. Mtu hakimbi yake niko nafuata barabara. Si ndio? Juu ukishaona basoda M23 bako napiga ma defense, si ndio? Banapiga defense tena objectif ni kukamata maporo, aeroporo, radio television nationale, marute principal. Kenye wanapenda ni protection yenu, si ndio? Msikuwe nakimbia hivi. Nyie mnajikwense tu fasi moya. Apre munaona wazalendo wanaenda na Barundi wanaenda na nyie mnazirudia mu manyumba. Eske wende hapa sikuko defense. Ishaona nani soda na asemukue? Hapana. Hapa ndio mnataona difference ya nini? Ya pei. Donc ya wazalendo na FARDC na wale Barundi. Wale ni wamwizi. Mlishaona barieri tena? Hapana. Hamtaziona. Hautaziona. Sinako nani? Mimi ndio Bade. Mbone wewe hauna mizigo? Mizigo sasa tulikuya wazazi walitanguliaka moyo sasa kuona gisi mabombe zinaanza anguka mwingine ya Luvungi tukachomoka mbio vile. Hivi okay. Mimi hakuna shida Luvungi. Hakuna tena shida. Alisha tena kiongozi Luvungi. Ndio bandugu bashatuambia kama deja batashakuwa mu Luvungi bila tatizo. Bila tatizo. Ndio. Hivi utafika Luvungi na miguru? Tafanya sasa. Na huyu mtoto atafika Luvungi? Nguvu. Unakaza. Na transport ipatikana, hakuna moto, hakuna gari. Kwangu ni hapa. Kwangu moto yangu kijiba kwangu hapa pana. Ndio kwangu hapa ndio. Basi njoo vya bukimbizi. Mimi nawaza hii ndio fe. Ndio fe ya nani ya kukimbia tena juu M23 twirwa niho barisha kwa mwingine na bane ndio batoto yenu. Aba Barundi ni batoto yenu basi? Hapana, hapa étranger. Si ni étranger. Bale banani wenye bachanshura aba nani ba mercenaires. FDLR. Ba FDLR ni bakongomani, si ni Wanyarwanda ndio. Ndio. Hapa mwanze ambia Mungu asante Mungu kwani umetuletea banani? Bandugu yetu. Kongo bandugu yetu wanarudia. Mnaiwa nani kama kwenda mzuri. Hakuna shida kusumbua njia. Huyu ni mfureru mwenzenu mweiko mchama. Nani? Mpatanishi kama Karoti. Karoti ndio Karoti. Karoti ni mfureru. Ndio Karoti kwa pale. Na muhivo. Msikuwe na shida. Okay. Mwende bien na mtafika. Ndio ni. Mwende bien na utasumbua mwingi. Ndo kwangu hapa. Hapa ndo kwangu hapa. Unawa kukimbia. Mimi wenyewe walikimbilia kule Maburundi. Na wengine walikimbilia kule Mama Uvira na bako naendelea. Bale wote batarudia lakini bale bazalendo njoo bako na maproblem. Baya bale vi. Kwa sumbua watu. Ngomana hivi yako mnyumba. Ndio kamata fimbo. Sasa hapa musa vita ilianza. Sivyo? Sasa vita ilianza. Nyie wenyewe mlibakia hapa mlikuwa najisikia namna gani? Sasa ilianza tubakia hapa, bisumbua watu ni mabombe. Bombe hizo zilikimbiza watu sana. Bombe ukikuwa na ukiamu watu wanaanguka wanakufa. Lakini wale ile bombe ilianguka pale ilianguka
ni basoda. Ile bombe sasa haiko basoda, haiko favela ya bamiliki hapana. Hii ni bombe tu ya hii kama ni FARDC. FARDC ilipiga bombe pale FARDC. Wale watu walikufa ni population ndio. Donc wale FARDC walikuwa hapa Mugire Kilima. Walikuwa likimapa ndio walipiga masasi pale. Ile Kilima ndio ya wapi? Ile kiba wanasema ndio kanani pale wanasema Kilima ya Shange. Shange pale. Nani anapaita nani Kabunambo. Pale kulikuwa defense za hatari. Nilipafika na niko naenda Runingo. Ulipafika pale na wewe. Ndio. Probleme munjia ba FARDC, Bazalendo, Barundi, bimaiti bishaanza oza. Mubarabara. Ukasikia. Sio kama Croix Rouge wale watu ya CICR. Wale wa CICR ndio walizika tena. Bangeri. Hapa nilikutana unaona aka ka defense hapa mbele. Ndio. Hapa mbele unatoa pale kwa kiraro cha Sanga. Unaona pale. Pale kulikuwa maiti kama 24. Saba FARDC. Croix Rouge ndio balizizika. Yego abakunzi b'intare official rero n'ubundi muri kumva yuko ahangaha wenda nabwo ndi ukoresha kamera ndi kugenda n'ubundi mu muhanda usanzwe ndi kumwe n'abavandimwe uko mufurero mimi ko furero lakini mafurero ndio amani mafurero habana problem hapa kulikuwa naishi na Banyamulenge hapa ndio walikuwa shi mtarure ndio na Bwegera ndio walikuwa nafika hapo nakutana wanaanza bawinda na kubaua hapa wale Bazalendo hapana wakati kwanza ndio kunafika tena abangi wasumbua sana. Sasa ninataka kuuliza kitu kimoja. Sasa utakuwa naona wale Bazalendo na banarudi utakuwa nafanya nini? Juu banataka tosha ma uniform, nataka tosha mateni, apre kutosha mateni ndio wanaanza rudia. Mimi nakwambia tu kweli, sasa rafiki yangu mimi ndio amani. Bafulero napendaga baishi mzuri. Simama hapa kwa kanisa. Hii ndio paroisse ile kusantre. Kusantre ile paroisse. Hii ndio paroisse. Santre ile pale. Kwa kusantre nilipafika nikaona pale. Mama chuma. Hapa kuna kwa mapadiri. Kulikuwa mapadiri kwa na paroisse pale. Paroisse ile pale. Kanisa hii paroisse pale. Donc pale ni kuva. Kuva pale. Ya mapadiri. Okay. Kuva. Ndio watu wanapenda kuishi mzuri. Watu mzuri tu kawaida. Mweko afanye kazi zake. Bali mashamba. Mnapenda kiserikali? Anapenda tuende mkiserikali. Mimi basi sasa bakamate baraya ku nguvu. Ndio kamata mfulero ku nguvu kwa serikali, ndio wafulero wanakimbiaga sasa. Basi mimi bantu kamata ndio wanakimbia sasa. Lakini kama wanasema si mapana wanamwajisikia ajunge. Mwata afasi barasa raia. Mwajia kwa soda kama viziki soda ngemu kisoda. Kwa kama apendi kisoda, abaki alime. Ndio gisimtu anapenda mfulero vile. Sasa hawa Barundi hao walikuwa na watesa namna gani jinsi? Barundi sawa. Walikuwa kadanganya kama wanakia tukomboa. Sasa wanakuwa bakomboa ni Bakongomani? Hapana. Ni watu saba mercenaires. Ni ba mercenaires. Banadanganya kama wanakuwa komboa Bakongomani. Eske wanakuwa komboa Bakongomani na haiko Bakongomani kweli? Hapo sasa. Eske ile ni upendo ni kudanganya watu. Ndio yeye kwa Burundi, mpaka mai sina kabula mai. Yeye ni wangambo sini wa huko. Kongo na Burundi tachanga. Jambo mzee. Kongo na Burundi hawezi changa pana. Hizi matene zote ziko natumika. Hizi matene zinatumika. Zote zinatumika kabisa. Okay. Zinatumika kabisa. Okay, acha nikushukuru kwanza. Kisha niongee na vingine. Ndio. Niambie watu situation jinsi iko basi ingine. Abakunzi b'intare official rero murumva ko n'abaturage ubona nubwo ari bakeya ahangaha muri mu mujyi wa Sange, ariko ubona ko nubundi bo bafite objectif yo gutaha bakagaruka bakaza mu bya hapo karibu hapo Musanze hakuna Bazalendo mtu anaweza kutana nabo. Hakuna kabisa. Okay. Hakuna. Nabo wale ba marifetera habako tena. Hakuna tena. Okay. Ubona yuko ibintu biraza kuba neza. Gusa wenda icyo nakongera kuvugaho nuko wenda ejo nakoze urugendo rurerure, rwari urugendo rwo kuva Kamanyura nagombaga kuzamuka nkagera Uvira ndaza cyakora reka nkomeze nshimire intare za Sarambwe n'Amadubu ku bikorwa byabo byiza. Ndaza ngeze hano Sange
moto zirabura n'ibiki, ariko nza kubona moto imwe. Reka cyane ule chef jina yake nani? Mashaki. Huyu chef hapo ule mzee mwalikuwa na Olivier. Ndio Mashaki. Mashaki, hata nimusalimie ule ndio chef mwenye wa hapa mwenye alisema mie sitakimbiaka ntabwo ndirukanka ahubwo ndaguma ahangaha cunge umutekano w'abaturage, ati nta kibazo cyo mfitanye na M23. Abo bote bako narudia bari kwa mu maporo. Okay, nuko ndagenda ngeze ahantu bita Runingu, na ahantu nko mu birometero bigera nko muri 15 uvuye Sange, imoto iza gutoboka ipine, biba ngombwa ko dusubira Sange kuko twazamukaga kugira ngo kutoka Runingu kufika Runingu Kiriba na Runingu kurudia huku na kupanda wapi ndio karibu. Okay, biba ngombwa uko twongera gusubira inyuma dusurika moto, turaza twongera kugera Sange. Ndaharara, ubu ngubu niho nkiri, ndarindiye kugira ngo mukayenze kuzamuka bahereze ku miripiko iri muri Uvira. Generali Byamungu Bernard yahamagariye abasirikari b'abarundi, aba wazalendo bakiri bihishe mu mazu nibikuramo bivanemo. Arababwira ati abarundi ntabwo dukeneye kugira ngo tubane namwe nabi, nimuvemo mutahe mujyi wanyu mujye kureba imiryango yanyu. Ntabwo tubica ntitubakorera nabi, ariko nimwivane muri ayo mazu mutumuke mugende mujye hehe iwanyu. Kumva yuko bagomba kugenda bakajya iwabo. Abandi bazalendo n'ubundi bo bakomeje kwiripotinga, abandi bakomeje gufatwa hariya muri Uvira. Ubona yuko cyakoreka wenda nongere niba ndashima niba ndagira ute, reka nshimire Uburundi ku gikorwa kimwe buri gukora cyo kureka abaturage bari bahungiye mu Burundi bakongera kugaruka. Barababwira bati nta muntu wemerewe gukomeza ngo agende ajye mu miryango y'abafite ahangaha i Burundi. Uwumva ashaka gutaha nataha agenda ajya iwabo, uwumva ashaka kujya kuba mu nkambi ajye kuba mu nkambi, ariko ntabwo tubakeneye kujya kuba muri famille d'accueil. Urumva ko nabo bakeneye kugira ngo berekane ko hari inkambi bafite z'abakongomani bavanywe mu byabo. Kuba ngubu rero abaturage bamwe bari kuva mu Burundi bari bahunze, ubona ko bakomeje kugenda bagaruka, ndetse n'abandi bari mu mazu bihishe mu mazu, n'abagiye bihisha mu mirima kuko benye jifita mu mapori. Abo ngabo nabo bari kugaruka. Ubona yuko uno musi kwa gatanu, ariko bizagera ku cyumweru activite zaba ya activite soko ya penale masse uganda samedi. Ubona ko samedi na jeudi na mardi jeudi nago isoko ryaremye. Ubona ko ejo kwa gatandatu n'ubundi isoko rizarema. Kesho soko itaema kwa juu watu wakishaona security ya hivi, haiko kusema watu habatarudia batakuya mu masoko. Nubwo hakurya i Burundi ubona yuko abasirikari b'u Burundi ndetse n'abari abadede bari kureba nk'ingurube zishaje, ariko ukabona yuko icyo nababwira cyo umutekano uri buze kugaruka mu buryo bwihuse mu buce bwose. Ndavuga ubuce bwose bwamaze kuba libere na M23 na twirwaneho burimo umutekano usesuye. Hanga bakakubwira ko kuwari ubu ngubu noneho inzira ifunguye kugira ngo M23 twirwaneho bagire Kalemi, mu gihe FRDC wazalendo abandi bako yakutumbana hapo. Kulikuwa kana bashenali bangapi walikuwa na baki hapa Musange? Kwa mingi ba mingi sana, kila mtu wale akwa jipangi, kila mtu iko general. Sio hapo ulikuwa unaweza kukutana kuko bashenali saa 10 umwa saa 10 wakapo kwa generale nyakabira generale Brazil generale nyakabira generale wako mingi sana, ba mingi kwa jipanga pangi. Mbona silaha 5 anakuwa generale, silaha 2 anakuwa colonel. Mbona mlikuwa mshateseka? Kisha mabariere zilikuwa ngapi? Jambo wa mama. Unatoka nyewe mu mapori. Karibu sana mu village. Karibu sana kabisa mu mwingine. Naona mko mkatolike saa mie. Ndio. Karibu, hakuna shida. Nta kibazo. Wewe jinako nani? Nitakwambia. Ndio. Ubona yuko abaturage rwose bakomeje kuza ku bwinshi, bari gutahuka ku bwinshi. Ubona yuko abaturage rwose bafite target, bafite umugambi wo kuza bakiyizira gutura. Icyo nababwira cyo rero nuko urugamba n'ubundi bwo kubohora abaturage
Okay. Abaturage rwose bo nta kibazo bafite. Abakunzi b'Intare Official rero icyo nababwira cyo nuko nge nakomeza nkabashimira, nkabifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, ubundi ibindi nkakomeza kubikurikirana, ariko Uwiteka akomeze abagira neza kandi akomeze abarinde. Uwiteka akomeze abarinde ikibi cyose n'icyahungabanya ubuzima bw'intare, icyahunganya ubuzima bw'amadubu, icyahungabanya ubuzima bw'abandi bose aho baba baherereye. Imana ikomeze ihumugisha abakongomani b'abaliberateri, ihumugisha General Emmanuel Sultani Makenga, ihumugisha General Charles Matama, General Byamungu n'abandi, General Bodwe, General Gaceri, General Mboneza n'andi ma officer harimo ba 03 Fande 03, Colonel Justin, Colonel Gakufu n'abandi bose bari hano ku mirongo y'urugamba, ubona ko bakomeje kurengera inyungu z'abaturage b'abakongomani. Komeze rero mugubwe neza, mugire impagarike n'ubu